Folklorni ansambl Crna Gora predstavio je našu zemlju na najvećoj svjetskoj smotri folklora na olimpijadi u Rusiji. Debitantsko učešće naše države predstavlja istorijski uspjeh našeg folklora, kao i priznanje da su naše igre svrstane u sam vrh svjetskog folklora. Sa nama su danas direktor ansambla Sreten Kaluđerović, šef igrača Jovica Kaluđerović i šef Narodnog orkestra Goran Kaluđerović, skoro pa porodica na okupu. Ili nije baš, ima vas mnogo više. Dobro jutro i puno hvala što ste sa nama. Dobro jutro, hvala vama, pozdrav vama i vašim gledalcima. I evo na samom početku, kakve utiske nosite? Jesu li se malo slegli ili se i dalje u vašoj porodici i u ansamblu priča o olimpijadi? Pa, ja mislim da će se priča o olimpijadi pričati još dugo, a utisci su, ajde da kažemo, neđe na pola, jer zaista ovih 18 dana koje smo proveli na ovoj turneji su toliko bogati sa raznim događajima, dešavanjima, nekim stvarima koje nismo mogli ni da zamislimo da mogu da budu na takav način u sferi kulture organizovane. Da. A putovali ste 70 i nešto sati autobusom do tamo? Da budem tačan, 72 sata smo putovali. Bila je to trka sa vremenom. Naime, PCR testovi koje mi radimo, oni traju, njihovo važenje 72 sata i trebalo tih 72 sata da uđemo u Ruskoj federaciji. A ako uzmemo u obzir da se PCR testovi računaju od momenta uzimanja, a ne izdavanja, tako da smo bili u velikom problemu, ali zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i našoj ministarki, kao i direktoru Instituta za javno zdravlje, dr. Galiću, izašli su nam u susret i pored toga što su nam PCR testovi bili besplatni, oni su dati po nekom hitnom postupku da se radi, tako da su bili za nekih 12 sati gotovi. Bilo je to zaista napeto, ekipa koja je spremna da krene, sve je spakovano, ne znate da li će neko biti pozitivan ili neće. Bilo ko da je iz ekipe izostao, bio bi to veliki problem za nas, jer smo i broj putnika i sve to koncipirali na najmanji mogući broj da projekat uspješno završi. Da. I Gorane, koliko ljudi je išlo? Sa orkestrom upravom igračima oko 30-ak. To je bila naša delegacija. Samo ću napomenuti da smo mi jedina država koja je išla autobusom, tako da je to i bila jedna atrakcija, osim toga što smo i bili debitanti i to im je bilo ovako zanimljivo. A to je okvirno bila delegacija svih oko 30-ak ljudi. I kakvi su utisci? Ajde malo nas uvedi u sve to. Jeste li mogli da pretpostavite da će to tako izgledati i kako se sve odvijalo tih 18 dana? Pa utisci nisu ni slegli. To je stvarno nešto što se doživi jednom u životu i vjerovatno što se pamti do kraja. Olimpijada sama za sebe je događaj kakav i sportisti pa i folkloraši čekaju. Posebno ako uzmemo obzir da je to istorijski, jer smo prvi ansambl, prvi put Crna Gora se nalazi na toj manifestaciji. Ako uzmemo obzir da je to u Ruskoj federaciji gdje je folklor zaista rangiran na najvećoj mogućoj ljestvici. Ako uzmete obzir da su oni i ako su u pitanju institucije i akademski sistem to uzdigli na najveći mogući nivo, takmičite se, iako je bilo revijalnog karaktera, ali postoji taj jedan malo takmičenje sa skoro 37 država, od kojih je većina bila profesionalni ansambli, državni, čak je bilo i koji su bili reprezentativni kao Čile. Tako da to je stvarno nešto što se pamti, možda ostaje žal što nije korona dozvolila i više ljudi i više ansambala, ali to uopšte nije umanjilo značaj, nego je to zaista nešto što se pamti, što je kruna nekog rada našeg. Iako smo mi najmlađi ansambl u Crnoj Gori, jedan od najmlađih ansambla u Crnoj Gori, ali zaista ovaj uspjeh, to je nešto što se pamti i što će vjerojatno stati memorisano do kraja života. Tako je, Jovice, i sve te ovacije koje ste dobili i oduševljenje publike, je li dopiralo to sve vrijeme do vas u tim trenucima, u ovim koje gledamo? Taj osjećaj i tokom nastupa, čak se čuje i na završnoj smotri gdje aplaudiraju, pa onda bukvalno pola sata posle nastupa ne možemo da prođemo, traže da se slikaju. To je, prosto su oduševljeni bili načinom igre, igrama samim, to se čuje na snimak, samim igrama su bili oduševljeni našim pristupom. To je nesvakidašnje gostoprimstvo što smo tamo dobili. Koji vas je folklor, koje zemlje posebno oduševio? Pa dobro, bilo je tu zaista sjajnih, što se tiče nas, bilo je zanimljivo možda da kažem iz Južne Amerike, njih smo možda i najmanje gledali,
ali ako govorimo iz publike, mislim definitivno da su naše igre, evo, bit ću malo i neskroman, da su zaista naše igre i čak su oni pitali da li smo i profesionalni ansambl, da li država ima profesionalni ansambl i da li smo mi, kada su čuli da se to bavi 50 godina, vjerojatno su mislili da je to iz akademije, kad smo rekli da nemamo gotovo ništa, to je stvarno bilo za njih i rekli su da ovakav folklor zaslužuje i da se ne bavi samo Crna Gora, nego i svjetska organizacija, što govori zaista kakve mi igre imamo i noše. Tako da smo mi definitivno bili atrakcija. Možda bi samo dodao jedan detalj, znači za vrijeme trajanja olimpijade organizovano je mnogo okruglih stolova i konferencija za štampu, tako da na jednoj konferenciji je bilo 50-ak novinara i pitani smo upravo o tome kakve utiske nosimo, šta je to što smo vidjeli, što je interesantno i meni je to jedan komentar koji mi je ostao i koji će mi vjerojatno dugo ostati u sjećanju, to je komentar delegata iz Kostarike, kada je na pitanje novinara šta je to što je na olimpijadi vama, što ste vidjeli, što je ostalo upečljivo, ona je rekla, pa da nisam bila na ovoj olimpijadi ne bi vidjela jedan vanvremenski ansambl po igri, a sa nekim kostimima koji prevazilaze i ovo i buduće vrijeme. I onda je rekla da je to ansambl Crna Gora, gdje su čak i novinari aplaudirali na tu njenu izjavu. Ja samo mogu da kažem da svi ovi putnici koji su pošli, znači djeca koja su igrala, zaista su bili sjajni, dobro pripremljeni psihički, jer zaista je turneja bila naporna u svim segmentima, i fizičkom i psihičkom. Igre su postavljene na najvećem državnom nivou, ako samo kažemo da je 2017. godine gospodin Putin potpisao ukaz, to znači da je kompletna manifestacija išla na tom nivou u komunikaciji sa čovjekom koji je zadužen za odnose sa nama, Andrejem. On mi je rekao da je isti protokol bio kao za svjetsko prvenstvo koje se održalo u Rusiji. Ako vam kažem da kretanje autobusa, gdje smo svaki ansambl imao svoj autobus za to lokalno, za te lokalne obaveze, ispred su išla kola policije, pozadnji vatrogasna vozilo, ambulantna vozila, da se grad zatvara u tom dijelu kao da, hajde kažem, odlaze najveći zvanični državnici, da ne pričamo o paradi, avioparadi koja se desila na kraju. Znači, to je sve nešto što je nestvarno, a ja ipak moram reći da je to mene vratilo nekih 40 godina unazad. Naime, u junu mjesecu 1981. godine bili su Dani crnogorske kulture u Ruskoj federaciji. Ja sam imao tada sreću da budem jedan od solista ili učesnika tog programa i mnogo nakon toga sam govorio da sam se tada prvi put u životu osjetio kao umjetnik. Jer tada su, kad smo izašli iz te univerzalne sale koju igraju zaista prestižni ansambli, kad su ljudi tražili naše autograme, ja sam to djeci pričao i doživio sam da se ta moja priča ponovo potvrdio su od igrača po sat i po vremena, 2 nisu mogli proći slikanja, da je čak ponekad i policija intervenisala govoreći da su to umjetnici, da moraju da se odmore, da zaista je sjajan utisak. Da. Evo, mi ćemo, jedva čekamo da pustimo snimak koji ste nam donijeli, da i naši gledaoci uživaju, svi oni koji nisu imali priliku da do sada to vide, i uz veliku zahvalnost što ove najljepše priče dijelite sa nama uvijek. Hvala vam. Hvala puno. Hvala vama što ste nam dali mogućnost da samo jedan mali sitni detalj ispričamo. Možda još ovo na jednom okruglom stolu koji se desio po pitanju toga, jer ja sam prvi put u nekim, ajde da kažemo, tim političkim vodama ili organizacionim vodama, uvijek mi je bio neki drugi cilj, to je rad sa ansamblom, i mislim da je, i tada sam, jedan od mojih komentara je bio da na ovakvim smotrama, ovakvim događajima, da CIO kao krunska organizacija treba da pošalje svim zemljama učesnicima da njihove nacionalne televizije pošalju svoju ekipu, iako je to bilo zaista sve pokriveno, ali i sad vidimo koliko to znači kad ste vi medijski predstavljeni. Svi su pohvalili učešće predsjednika svjetske organizacije na našoj televiziji, u vašoj emisiji, kad sam ja rekao ići ćemo, i tada sam možda malo bio izbunjen, sad ovako možda malo i veselije djelujem, jer ono što smo obećali, to smo ispunili. Folklor je na jednom
na najvišem svjetskom nivou uzdignut. Tako je. Pratimo vas i dalje i radujemo se zajedno svim vašim budućim uspjesima i našim. Hvala. Zajedno sa vama. Hvala vam. Uživamo u kadrovima sa Olimpijade folklora. Участники приехали в Башкортостан из Черногории. Внимание на экран. And today Crnogora has come to Ufa to take part in the final concert of the festival. We all anticipating to see what is the composition that they are going to amaze us with. And we are 100% convinced that this is the show worth seeing. And I remind you that if you are listening to this live streaming, it means that you are watching the live streaming of the final closing ceremony of the 6th Sea of World Folkloriada at the official website folkloriada2021.com, and we have watched На the сцене фольклорный hello video ансамбль Черногора. of Chernogora from Montenegro.